sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti awan sarday na nga ingkay panangtartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes, comments, kan kablaawyo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Sapay la kuma ta itultuloy da kami asuportaran tapno ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Wilma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumat nga ibinglay to'y padas ko. Padas nga amok amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, pasensyakan ano kanayon ka disturbuan, Wilma anak ko. Medyo gipit kami ngamin at talaga itakin ni tatang mo. Samay siya, amumait nga agad adal pay laang dagiti dua akakabsat mo. Awan anyaman na nanang. Okay lang. Da kayo kit dimat. Kinapudno na para kada kayo at talaga dagita ang groceries. Talaga? Wala nang. Ay na, agyaman anak ko. Ado day tuyon nga abas tumay. Ada bagas, asukar, suka, mantika, soy, dilata ken natnateng. Ada pay gayam gatas ken tinapay. Wala nang. Talaga akumpleto dayta. Ginatang ko aminan akasapulan nyo. Itikas na awanan ti pagparikutan nyo. Banag apagyamanan mi unay anak ko. Naimbaglaangan, taada anak mi akas keng ka. Nakasingsingput ka talaga, Wilma anak ko. Subsubadak ang matikinasaya at yo anaganak. Iso nga awan nga rodrumbang apagyamanan nyo, nanang. Ipagpanpanakal ka, Wilma anak ko. Nagadumot tan tinyawid yo a groceries, nanang. Wun naggapo amin day ta iji ayandamanang mo a Wilma. Kwarta ngay, nanang. Inikan na kayo kaday. Ay kat siyempre Siyak pa'y ti kunab. No kasta nga rod, ikandak mo't iti allowance ko, nanang. Ay kwa. Saan amabalin taadamot pangaramatak iti day ti akwarta John. Basit lang mo't idaw-dawatak, nanang. Diyak mo't dawato namin. Alam mo dun, Saan nga rod amabalin akisayan day taw itaada pangaramatak. No kayat mau, mapankalaangan ija ayandamanang mau. Ingka dumawat kang kuana. Saan eh? Ang mga noong tanak pa'y ni Manang Wilma. Hay na, siya kung timang ibagbaga. Saan na kang tanday jay. Basta ibagam anapatag ti pangaramatam iti kwarta adawatam. Ibagam nga aramatam iti pagadalan. Wilma, bakit? Apay ka dila kay. Ayan ngay, dagiti groceries a ginatang ta iti kalman. Awan mo tan iti kusina. Awanan inted ko aminan kininanang. Kasta aya, isumot lagay mga awanan ni Jay. Kunaklakit din o indulin mo. Inted ko kininanang, tasaan nga isupay agatangan da. No awan aramidam ita. Ang mga numabalin na kuyugan nakmanan amapan ag grocery lakay. Ay katuan day talaga ayam. Kuyugan ka, bakit? Sige, mabiit lang nga rin tagrubatak lakay. Sige, bakit? Tagrubwatak mo dyan. Kumusta ka muton, kaanakan Wilma? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami mat anti. Da kayo ngay.
Ay, kat kas itisigod akaanakan, awan latta nagbaliwan na, marigregat kami latta, naimbag pa'y ka, tao mas asinsukan, damag ko adakkel kanumot ti sweldom iti kumpanya pagtrab-trabahwam. Ah? Saan mat nga iso ti dakkel, anti? Apag husto laang mat nga agpaay kada kami. Pang allowance kan pang grocery. Ay kat bayaten ano kasta. At least adda. Kaysa mo jay awan. Husto kayo, anti. Ay, Wilma. Adda ka di ba gayo, Auntie Christina? Ay na. Ay nakababain kuma. Ang mga numabalin nga umutang akin ka. Ay di ka agdanag. Tai sublik matlaang at agos apaman ang makasweldo ni uncle mo kanakan. Mano kumaaya ti utangan nyo, auntie? Ay kwa. Uray jay umanay kumalaang nga igatang ko iti bagas kan si daan may kaanakan. Ay sige, pautangan kayo, auntie. Ay na, agyaman na kaanakan. Dakkel at tulong daytoy kada kami. Awan anyaman, auntie. Basta lakit di igatang yu kadagiti kasapulan nyo, ah. Awan parikot. Mangtedak amangted, Auntie Christina. Imbayak, taumayak kumaumutang iti kwartam kabages. Ay na, anya ngay mati amum akwartak ka bagay. Kano makitang tangdan kami laang mat kinilakay. Kan may sa, amum mait nga agad adal pay laang dagiti duang anak may. Ado ti paggastusan may. Iso apasinsyakan. Ngam awan maipautang ko kang kakabagay. Kasta aya kabages. Wen kabagay, pasinsyakan at talaga. Hay, sapay kasapula ka talaga ti kwarta ita. Masakit gamin ta asawak. Mapan ko kumay pa-check up. Ngam una yan tawan mo nga rog kwartang aramatek. Dagiti anak yung ay. Apay awan laki di mutan maitida kabagay. Awan mo't nga rod kabages. Kasano kit awan mo't nga talgad at trabaho da. Marigatan damit amang isakan iti pagbiag da kabages. Iso adakon lang ibaga kadakwada. No talaga aka sa pulam ti kwarta, ipadas mo ti mapan mangibaga kini Wilma. Sigurado nga ikan nakadayjay. Basta ibagam apagpa-check up ni bakit mo kabagays. Ha? Niwil mga anak mo ka diti kunam kabages? Wen kabagays. Saanin kabages? Ang mga nodinak mutlaan pautangan dayjay. Amo na ngamin nga awan pangalaak iti pagbahid ko. Ken may sa, nakababayin mo't ken kwa na. Awan rumbeng apagbainam kabagays. Pacheck nga ikan nakadayjay ta ado ti kwarta na. Ado ti kwarta di anak ko. Iso asigurado apautangan na ka kabagays. Nga ta, Wen, siyak ti makaamaw kabagays. sige man nga rod. Tanay, kasapulak kami na talaga ti kwarta. Ang kuyugan na kakabagis. Wen, sigay. Di ka madanagan, takuyugan ka akuyugan kabagays. Sa dino tinagapuan niyo, Auntie Janet? Ay kwa, naggapuak man ti taayan da angkel mo aben kaanakan. Aya. Wen, si Kangay, sa dino tinaggapuam kaanakan. Ay kwa, ante. Mapanak nga rod kumadita balayo. Apag hustumat, anasabat kayo. Taapay, ada ka di ibagam kaanakan? Ay kwa, umayak kumamangibaga iti kwartayo, ante. Ha? Ti kayat ko asawan, umayak umutang. Anya ngay mati amum akwartak. Awan kwartak ang maipautang ko kaanakan. Ala ka din, ante. Di kay kadi agdanag, tabayadak matlang adagos. Awan nga road, no kayat mo, mapan kay di ayan ni Wilma. Isu ti pagutangam, taado ti kwarta na di anak ko. Ngam no siya, awan, tawan mat kwartak kaanakan. Hello, kasinsin. Kumusta kan? Naimbag man ta na lagip mo ti imawag. Ay na, pasinsyakan kasinsin. Angam imawag hak, ta umutang ak kumakin ka. Ha? Saan pa'y ngamin ang nagpawit nila kay ko? Kat ni, adda kami ita dito ospital. Ni, apa yan kasinsin? Asino ti na ospital? Na ospital nga rod ti inaudi nga anak ko kasinsin.
Naan ano aya kasinsin? Ha? Ay kwa, jakman ammo kasinsin. Basta kalaat matlatan ang naggurigor. Urayan mi pailaang ti resulta dagiti laboratories na kasinsin. Kasta aya? Wan kasinsin. Amangan no adapay kwartam dita mabalin nga utangan. Saan abali tabayadak metlang adagos apaman ang makapawit nila kay ko. Sige, umay ka lang dito'y balay, taitid ko ti kwartang utangam kasinsin. Ay kwa kasinsin. Jak mabalin apanawan ti anak ko. Awan ngamin kadwana ditoy. Amangan nung mabalin nga isend mo laangan iti Gcash. O sige, isend mo nga rod kanyak ti Gcash number mo. Ta iso ti pangisendak iti kwartang utangam kasinsin. Wilma anak, amangan no adapay kwartam dita, naibus man ngaminan ti bagas may. Kansimang putmanan ti bil ti kuryente may. No jak mabayadan dayjay, amangan no maputdan kami iti silaw. Mano aya ti bayadan nyo, nanang? Adto'y ti bil anak ko. Ni, due date na matan inton bigat. Wan nga raw, Maala, ibati yung tibil ti kuryente yo. Siya kung timang bayad iti online. ay na, agyaman ak unay anak ko. Tay igatang ko iti bagas di mo liplipatan. Wen, di kay madanagan. Tamang tedak iti igatang yung iti bagasyon, nanang. Kantay allowance pay dagiti addem. Ammo mait, awan ti pagsapulan mi kinitatang yaw. Sige, nanang. Ibaon yung ida dito'y balay, ta ikak ida iti allowance da. Apayan bakit? Kasla aburido ka man. Anda ka di parigot. Ah? Ay, kuwala kay. Itay pa asang kaukrad mo ti pasbook mo Wala kay. Awan mo't gaya man nabati iti ornong ko. Iyak mo't napupuutan. Dakkel mo't gaya man tinaipautang ko. Mano kaya tinabati iti bangkom? Basit nga rodan, dandanin na iwidrok mo't gayam aminan. Apay, di mo natlaw, bakit? Tian niya, Victor. Kasla amin mo tin akabagyam kat sikat ipagtartarayan da. Tunggal umutang da, sikat ikanayon apangibagaan da. Anya ngay nga rod kat kasapulan damot lakay. Alangan mo't nga gudgudak. Ibagak man lang ang tinamuak, bakit? Anya day talakay. Kadnusan ka numot ana ospital ti anak ni kasinsin mo aros, akas itinyawag na kin ka. Anya? Kayat mo asawan. Nagulbud ni kasinsin Rose tapno makautang laang kanya. Nalabit akas ta bakit? Sigun kini pari Noel, nakita na kanumot ti anak ni Ros iti kaarubang agay ay ayam. Sigurado ka? Un nga rod. No kayat mo, mapan ka itay ja balay ta kasinsin mo aros. Iti kasta, maamuam ti kinapudno. Saan lang nga ta? Jay inutang na angkel mo aben. Saan a pinagpa-check up ni bakit na? Oray na antima Kristina, saan apod no nga inggatang na itibagaskin si daan dati kwarta nga inutang nakin ka? Anya? Insugal dati inutang dakin ka, bakit? Nukasta. Inulbudan daklaan. Wilma, bakit? Amok no kasano ti kinasingpot mo. Kat ipagpampanakkel ka kas asawak. Ngamni, kita ata kaslab abusun da kamutan. Di ka kumabasta agtalaklatan, bakit? Pinaayaban kayo takayat kayo ang makasarita. Maipapanitian niya day ta anak ko. Wan nagpaiso ka anakan. Kasla na patag-unay ti ibagam Wan nga raw, seryoso ka mait kaanakan. Anya ngamin ayati ko nam nga ibagam kasinsin. Singiranda kami ka din? Diyak kumakayat nga aramidan daytoy. Ngam aglablabos kayo mo't ngaminan. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawang kaanakan. Wan nagpaiso ka anakan. Di ka din agpalpalikaw pay. Idiritso mo, ti kayat mo nga ibaga kasinsin. No addadawatin nyo kanyak atulong, ititid ko. No kasapulan nyo ti kwarta, ipapaay ko. Saan laang anam na minsan anagkid daw kayo. Namin anun adaras. Katgapo ta maasyanak kada kayo. Ik-ikan kayo. Nga uray saan nyo pa'y anabayadan dagiti imuna nga inutang nyo. Ammo miday ta ka anakan. Ba nag-apagyamyamanan mi unay. Ngamin,
Adda ka apagtartarayan me. Tunggal adda ka sa pulan me. Eksakto, angkal. Ngam adda kinapudno an amwak idikalman. Ha? Anya dayta an amuam kasinsin. Wan nga agpaisaw. Anya ngay dayta kaanakan. Ti ko nam, Rose. Adda ije ospital ti anak mo. Ha? Da kayo mat, Uncle Ben. Ti ko nayo, ipacheck up yun ni Auntie Mirna. Kwa nga men kanakan. Kat da kayo mat, Auntie Christina. Nagulbod kayo kanyak. Ti ko nayo, igatang yu iti bagas kan sidain nyo ti inutang yu a kwarta. Saan mat gayam? Apay, anagulbod kayo kanyak, ha? Uncle Ben, Auntie Christina, kasinsin Rose. Ay ikwa, pasensya kan, Wilma kaanakan. Ikarik saanan ang maulait. Ay, sorry kasinsin. Da kayo mat nanang. Saan aga po taam mo yung adda kwartak? Siya aming ti isuruyo a pagutangan da. Pagrigrigatak mo ti kwarta nga ipapautang ko. Ang papautang ak, ayat ko laang ang makatulong kada kayo. Ngaman niya ti inaramid yung ha? Inabuso dak, inulbudan dak. Pasensyakan anak ko. Sorry. Ikarik, saanin ang maulay. Talaga saanin ang maulit. Ngamin, uray da kayo. Saan kayo matan at tulungan? Ha? Marwam kayo mat ngaminan amang namnama kanyak. Iso ang manipod ita. Kontrola kon ti ipaay ko at tulong kada kayo. Ti kayat lang met ni Wilma. Agbalin kayo kumaanapod no. Saan kayo nga agul-ulbod? Tapno makautang kayo laeng kankwana. Nasingpat ta asawa. Amo na ti tumulong itipada na tao. Iso asapay la kuma. Tadiyumat abuswan ti kinasingpat na. Manipod ita. Awanin namnamaan nyo kanyak. Saan kayon apautangan pay? Katno addapan nakabalin na. Bayadan nyo amin ng tiinut-utang nyo. Iti kasta, addamot utangan dagiti daduma apudpud nung agkasapulan iti kwarta. Saan kat akas kada kayo analaing nga agulbod tapno addala ang pagsugalyo. Rabin, bakit? Abay, di ka kailangan maturog. Ay, jak nga ron makaturog lang ay. Abay ha. Pampanunutan pa ilaan ka ni dagiti nakautang ken ka. Ha? Kaslakastan alakay. No panunutom anaimbag. Adumutan ka tinatulungak babaen iti panagpapautang ko. Kaaduan ka dakwada kat dagitimat laang kakabagyak. Iso na laang takasladida maawatan ti sakripisyo. Talaga adida makita wan maawatan. Ngamin, kwarta laang tinapatag kadakwada. Di da makita ti bannog kan sakripisyom. Nasingpet ka ngamin unay, bakit? Wan nga rod lakay. Nagbalinak anasingpet kadakwada. Banag adida inikan iti importansya. Itakla ang ama amiris at inalabas gayam a panagpabigay kat mabalin matla ang gayam a pangrugyan ti parikot. Saan aga po ta adda kabailan, wenno adda kwarta kat siyak mat amin ang tinamnamaan da. Rumbang nalaang mat a panunutak ti bagik. Kang runaan ti amin, ti masakbaya. Husto ka bakit? Ti panagtulong katrumbang na laang a balance. Saan laang a para kadakwada? No digat para matlaang iti mismo abagim. Wala kay, ngam saan na akayat asawan, asaan akon at tumulong. Tumulong aklata, aginggat ka ba ilak? Ngam saanan akas iti sigod, abasta mang tedaklatan. Masapul apilyan, kan amwak pa'y nupudno nga agkasapulan daw, no saan. Sapay la kumatag sirbi nga adal dayto ken ka bakit? Amok anasingpet ka. Ngamkas iti nakunakon. Ti panagtulong iti pada a tao, katnas ken laeng a balance. Iti kasta, saan da ka nga abuswen? Manipod idi, nagbaindamatan kanyak, kat ininot da abinayadan ti kwarta nga inutang da. Nagbalbaliw matan ti inak, saan unayan adumawdawat kanyak,
Ngam kitdi, siya kun a mismo ti mangmangtad iti allowance da no kasjay nga addamet nawadwad a kwartak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Wilma. Ken ka pagayam, Wilma. Kunada nga rudan amin abanag ada pagpatinggaan na. Okay lang met ti tumulong nang runa iti pamilya ken kakabagyan. Ngem ada kumamet limitasyon na. Kang runaan iti amin, amwen tayo pay nga umuna ti kinapudno sakbay nga agtalek tayo. Saan laang adayta? Kontrolan tayo met ti bagi tayo at tumulong. Saan aga po ta dumawat daket agwen tayo met adagos. Sursurwen tayo met kumati agkadkad. Iti kasta saan da tayo nga abuswan. Alakastan pagayam Wilma, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag